Sederolun serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Irak telah merusak sebuah rumah di distrik Berderes, Provinsi Erbil, Irak. Serpihan rudal menghantam rumah yang terletak 1 km dari titik yang ditargetkan. Pemilik rumah Said Jamil menceritakan detik-detik terjadinya ledakan. حادثة تقريبا الساعة 2 إلا ربع. احنا نايمين هنا بالبيت. ضربة قوية يعني. فقلت انقصفنا احنا قصف طائرة صاروخ. ضربة شالتنا فوق وزتتنا بالقاع احنا وحلالنا واطفالنا. والاطفال قاموا يصيحون والنسوان قاموا يصيحين وما نعرف شنو السالفة.